Karbi Anglong Digital News Forum pen recommendation alo ave pulote DIPRO along pen channel kimi kangpu aphan NOC longlelo. Hengpi erong arnam inut pusar lamthia sonsi non-malomakai digital akai puamat inut amunit along mobile hum ni hum thom ke do pora huda bangke mobile hum news channel isi pu akai nangle rok tanglo. Tason thot si non-malom abang putina long ta mobile ke do rapena jok aning ke hangaling si news channel chingpu aradlo. Kalili kalang lang abang do ave sitami neta news channel ahem pupura kalili kalang asai ke klem thapatum si nang ong bomlo. Lapuson news channel kangpu ke ong wareda joini methang media ron mate ethics role media ke klem nang jia ron kachinia ve pin pensi social media long kalili kalang news pachethang thap pachethang pruareda jok rada tuma phan pamang hupendang lok rada phana hokpeda berta pipesi ke ther ke hap nongno ki jo bangsi klem ronglo. News channel kangpu jia phan aron alo ave pin sitame a news channel abangke aning hangaling si ingpu pon bomlo. Bonta bangso kalili kalang a news channel kangpu arada tum ko ana jak ding helang. Athe sarkar mate authority isi ing tangkring aron pathik pontang lo. Nangli jong hele district information and public relation asai hemalong NOC mate news channel kangpu ahut no objection certificate aphan hangdam sita DIPRO asai hemalong penabangke long pon pelo. Nangli NOC long jibonta arona teng pen lapen akaprek kinang sot adimalong pen NOC chepon pe pulote nangli DIPRO asai hemalong pen NOC long pon pedaji. Tangte konat pen lo NOC ke pon paprang nangji nangli tum chinima. Ahok nangli tum DIPRO asai hemalong pen news channel kangpu jiaphan NOC nangji pulote aprang si nangli tum Karbi Anglong Digital News Forum mate KADNF asai hemalong pen NOC chepon nangji. Pinpur me non-malom Facebook page ingpu kraisi media men pen komatni aphan kether ke hap tangka ke hang ahok ya berta kipi komatni aphan nongno ke jo lahai hu aphai bat piktanglo jongsi ahok pera pherang ke pulote lason ke klemlong le komatni aron re controversy personal against dokok hin alam the arjudam si ahok pera lam the kapaklang nangji ke journalist atumasai amoveklo bonta non-maloma bangki tangka joini ajhang arta ka wiari soatum mobile outcry pen page ingpu po media puche krongsi tangka ke hang I kether iari simsi pinchong idetlo an parta arniwang si portal channel kimi kangpu ajok ang theke akisung siklanglo lasinon pen ke DIPRO pen NOC pipelo jongsi DIPRO pen NOC mate registration of a portal channel ke doan ke mo kopit ne kisung pholok ahut law and order tum action and sita DIPRO ke KADNF pen thangnat ke charabdun avilo lasi jongsi komatnia bang pu abang piatum DIPRO along news channel amen pen NOC hangdam sitame KADNF pen recommendation alo pidunde pulote DIPRO asa hemalong pen abangke NOC long pon pelo তেওঁলোকৰ আজি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ লগতে তেওঁলোকৰ স্বত্বাধিকাৰীসকল অনাৰশ্বিপসকল আহিছিলে আজি আমুক মেমৰেণ্ডাম দি গৈছে তেওঁলোকৰ কিছুমান চৰ্ত আছে যাতে নিউজবিলাক ডিজিটেল বা পৰ্টেল নিউজসকলে তেওঁলোকৰ এটা ভাল ৰেগুলেশ্যনত নিউজবিলাক মানে চলে আৰু মিছ ইউজ নহয় মিছ ইনফৰমেশ্যন নাযায় ৰাইজৰ মাজত আৰু যিসকল নতুন ডিজিটেল বা পৰ্টেল নিউজৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন তেওঁলোকৰ পৰ্টেল খুলিবলৈ আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যেন আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিজিটেল নিউজ ফৰামত তেওঁলোকে তাৰ পৰা বস্তুটো মানে স্বীকৃতি লৈ পেলাই আহে আৰু তেওঁলোকে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত মানে আইল বা যিকোনো NOCৰ বাবে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ব্যৱস্থাটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে আমি এইবাৰ পৰা আহিলে নতুনকৈ পৰ্টেল বা যিকোনো নিউজ চেনেলৰ পৰা আহিলে আমি এইটো ডিজিটেল ডিফু নিউজ ফৰামৰ পৰা আমি মানে সেইটো যোগাযোগ কৰিহে আমি এই পৰ্টেলসকলক নতুনকৈ তেওঁলোকক পাৰ্মিশ্যন থেংক ইউ News Desk Report NE Karbi Life.